Jirania drug train case update. No arrest. The investigation is ongoing, but authorities remain tight-lipped, prompting allegations of political involvement in the drug racket. Whose political involvement? কি কারণে আপনাকে নিয়ে আসলো বাড়ি থেকে? जिरानिया का मालिक कौन है? আপনার কোনো মন্তব্য আছে কি না এ নিয়ে? कौन है जिरानिया का? Social media wo kaisa khobo tabuk jehino viral angu tongo content creator Madhavi biswas police bai romjak hanu tenhor bonogo makna omang puli video ni screen Madhavi biswas social media wo phai bo kiriya khai gobangma politician ni birude kok samani montobo khlaimani hastani borom gonang Dr. Manik Sahani sini su khai Bibro Kumar Dev pojonto gobangba rajnetani sakawano bo koksil samani te montobo khlaimani amoni bagai Madhavi biswas ni sakawo gobangma obijog khai thanarogo FIR bo khlaijaka pathago Madhavi biswas no bini nogni romutlanka hanai police rok tabo koktomarogo kasathaimani mangpili kaisa kasawi phekya kok khonga mosje Madhavi biswas belani kiri khai social media wo bobini kokno nara khayo bo jirania wo train station o romjakmani phekjaknai manwi amoni tuibo bo प्रतिबाद खाइमानि जों लुखा पाठ्यगो हंखाय आ phekjaknai manwi ni tuile khorok bwswk romjakha amole mangpili kasawi phaya kintu Madhavi biswas bo nurse netarokni birude kokti simani jare tui bono police rok romkha hinui tabuk mangpili kasawi phekya hingke o mangpili nungmani pore norok tamo sano ujung kisa comment khai sadi tei paithakgo norok ani video nu jodi no jaja khakeba like subscribe share khadi muti hekte bo kotal video rok manani bagui।